Yesus nasundihon haroson di Dobitang balut Yesus kasasari korong momoli ay soko sinunod kadang kotong Yesus nasundihon ay soko sinunod kadang kotong Yesus nasundihon kadang kotong sundihon di Yesus. Senang kesuabun kumadati dinsanan ukurohot kepurimanan di kesuabun debaino alan sandot ang sogit-sogit kepurimanan nakarasam-rasam betaraat di kanihab ge jadi dit agumudi sumai te ilio baino hoy suai nagi ti tunion dot ilo nagi manago tologon ay insan po mo borsod asanong sabon sanang hari sabat kumadati dinsanan atau pakatilam busam kano misis atau kan iswang samayang kinorengan iswang kerajaan sorga kon sikaw dot kasuabon da sabat debaino kano pakagwehed magyamong maya diti kaisisan na sumbayanggat misusuab santab na padit ay bulayan dahay dot kasuabon debaino nga may dad o silih do isa kaguhot papagirot papatilam sa katumbayaan dahay kumadia konseko Tuhan matada sa kodungno isang piramutan dahay nga alumis asimbayan at pakinanghan dahay tinasambayang dahay so ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kurga dila tu yadit akain tanga ko piyo hoy gi. Oh. Baino na pa nga anaruh pelajaran dati. Anaruh kangku gid baino nga pointon no don dati ho did pasal 27 gisom.ai ay kitab Romah da baino 27-28 usaraw ko dad ay ho dinodompok tu miagalila ayat dat pinapost sila PE nga ho dinad ayat 27 gisambila at 31 nga yudit sayra na pa ni numan ko intangay pelajar nga aramay ka kitanan ho di 26 aramay nga bedalaman ka piyo ba isuang katindalanon di Paulus dot minanged hila Roma nila dati intangan dati hila kisah para rasul 27 mimpun da ayat kaysa sayra na po din numan diolo anu at ay keputusan yolo na po din nga no yan di balayar dusun balayar mamanaw saya kohot o basa mo dilo rahatid din nuno balayar da dusun magindalan nga ako ni common man po magindalan lagi nga sumakay kapal laut yala na po di nga balayar magindalan minedilad at Italia i Paulus miampay piro-piro hot tahanan da suway numan patahako kumasangulo na perwira
ipinungaran Julius mantadet pasukan kaisar. Ialon padinga sino makad iso kapal mantadet ada ramitium minari katahilad pelabuhan i komandat saninarod pantai Asia. Pamanaw na dia di Aristarchus sangulo na mantadet Makedonia Tesalonika miampay dahay. Sahira da suwab, yahay no pa nga minumbaya dahil Sidon. Julius, pinapaintutun di Paulus, miampay dot Julius mangurus di Paulus, miampay asuaw, papatumbayo nagisyo, papabanarisyo, dot mongoy ompuya di tambalut-tambalut daw. Moy dot iyolo na po nga melengkapkan keperluannya. O luminayag tok anaro di pemuritan gi lumayag. Jadi mantad ko i Paulus sepoh nga nakanominesyon kedua di tambalut-tambalut daw hila na dilad manguhup di Paulus dot ay menguhup di keperluan dat itindalanon. Mantad ko osanong kopi hot talun yelo na padidihom ay lumayag. Hao basa na numaray te linumayag dahil tisan-tisahan ni kakiro okon kay hirit tanga dalaw. Sayra na pod linumayag yolo nga nakawaya nagiti kamundat Kilikia Pamfilia isang manakarikat Hilamira daerah Likia. Gumo na lang aran okay? Sayra na po nakarikat dahil kamunda Likia nakarikot diala dat iso nakaruba ilad isa kapal mantadat Alexandria it mumbal dat hilad Italia. Mantadidi numandilo pondaliho pinondali nga iyahay da sinumuang hiri kapal dat may hilad Italia. Ayat katuro. Salinay da pira-pira tadaw linumayag yahay na po nga aruhay na ko go ahead katiga di ko basanan ditong garibar nga diluri di go ahead kagi aruhay na head kapanaw sinusa dahay da minin sama kahilad Knidus kakuaan na po nga ino po itangus nga ay osanong kapiyo yahay na po di sinumusoy diha di kamonda pantai Kreta na katalibi kamonda Tanjung Salmoni. Katalib na po ri miyampay dat ay sinusa tinumalib ikamonda Tanjung idi korikot na diha isa kinana na kamonda pelabuhan indah sama kota Lasia. Ayat 9. Dadamat idi agumo na timpu dan natagak na dan. Timpu da puasa nga nakatalib. Miyagalidit korolasi na dat papatilambuset tindalanon. Manta didi Paulus no po nga pinaposoro kumadiolo. Boros kasyo ayat kahopod. Tampinay ko ngay. O kita kuhom itinapot tindalanon dati nga
poporikot kainggoritan. Om nagi kerugian detagayo. O kon nakomonto kilo muatan ilet sangin sakay ngai nga montok nagi det nyawa dati pinuhobo dati. Nga ino pohit woyo onidi nga lobi katumbayaan ni siyo dit jurumudi om nakoda mantad ke iboros di Paulus. Jadi ino padi minananu di Paulus idi ikomondo parwira soldier bolo bagi nga atumbayaan lagi siya dit i pangigitanon di kapal ko atumbayaan pa di Paulus. Sekiranya pod intangan ay mantad ke pengalaman dat keposian dahir rahat i Paulus iti nga asaru nagid i komenda impirad atungkob abobaki kapal sakayon di siyo. Om intangan na pagya nga isay dihat. Sekirad iyo ho nga ako'y atumbayaan ni Paulus. Ako'y katutun di siyo. Atumbayaan ka naging da Paulus ka it piro na linay di mangigiti kapal. Idaraybo daw. Igoribar. Ikundakto. Miguli-guli. Iri no kapasyon di lo. Hingga pada atumbayaan di Paulus ko atumbayaan gilat goribar kapal. Pinuingat pia di Paulus demya gali di nga inapohit minananu di siya nga atumbayaan nagididit goribar ka i Paulus. Ayat kapadam 2. Mantad ko inapohi ko yun di nga oson nonggot miyon antakandat ay turumikoti musim dingin kagumuan na pa di dilo nga asukong dat ino pa itindalanon dilo nga patilambuson milo dahdat korikot tila di komondat kota Phoenix hirih na dandelo da mundorong dadamot ta itimpu dat asogit ino pa komanda kota Phoenix nga isoot ay rikoton di Pulau Kreta ipaingukab da hilod panangid barat daya barat laut. Di apudan mo dusun. Ayat kapadam 3. Antakan na padi nga ino padi tangus nga it alambayad dot sumogi moid panagid hilod salatan. Andasan diolo dot yolo na po nga nakorikot no dot ikasanongon. Itamodon dilo nga arikot. Impun na dilo dat ay minungkayot da mamanaw sumusoy di kamoyon dat pantay Kreta. Paingkura di kinasunsudan dilo. Haranangkod atau pati kamoyon di Rasul Paulus ko amo. Okay? Kisah para Rasul 27 ayat 14. Kapal terkandas. Nga pira-pira linaid rikot no di tangus di ologod iray tandat ay tangus sa timur laut ino pa di sinakay di olodi nga nontok di kasahap do tumaguang di sogi di tangus manta didi iolo no pa di nga patumboy no pa di iolo di tu na di mila sapon hingga dat ina pa di kapalid di nga ompeng hampung di kasari na di diolo patunudon itu manud da pa di hingga pakayaan karulun na di lagi sambahilad isa o pantay ikamandat ipulau kecil pinungaranan dat kauda miampay dat kinasusaan nakano hilo dat ay
pinapatunod kago di kapalide. Haro diti ka muna sa kotse. No, mati ka muna sa kotse ti. Sa kotse kapal ito. Sayra no padid ino padi sa kotse hindi nga pinasakay dahil kapal. O may na di lo papasango iti kamundat ipanguhup. Moy dat ino pa'y kapalid di nga narilitan man lo rilitay miyang pa'y datali. O mantad komoda si dat kaundarang dahil kamundat bating sirtis may na di lo palintuh no ilayar om pinologo sa ina pa'y kapalid di nga mampung-hampung. Padamalo. Mantad ko iyahay na padihom auruan ka piyo dat akunggu. Manpad akunggu lagi. Sayra data daw suwab. Iyalo na padi nga mumbal na di papintambit ay kakamot di iharo diri kapal. Ibarang-barang. Padam siyam. Om, tadaw ko talo. Kadaw, iyalo na pa nga mumbal na dilo papintam dit kakamot di kapal. Miyampay dolongan dilo sendiri. Modosih na dilo. Ay imonginggaan mo di kamo yan dilo mo. Om piro-piro tadaw. Haron ang kutadaw tay karambituan nga aok ito. Tu ino po hit tangu sidi nga koronob kopyo. Om gisombot iyolo na padi nga aiso na di kumundalan sanon. It tarimuan na padi kumundat ata ko na timlad apatay ka. Sokotsi. O parahud akoro ki. O sokotsi pamagyangaran ni de. Kamu na po nga it sumudia na bodirin. Ay sa kirad atong kabi kapal ko pa yung kurog. Kadua na po na miso. Om, pira-pira linaid, iyolo na po nga amakan. No kuro. Ingkakat na di Paulo sa ipagilitan dilo. Kano po siya, taong pinay kaungawi. Sa kira na po tinanud ako yung boras ko. Dat ato ko mamanaw dat mo hitik kreta. Iyati na po nga ogompi to ko om kainsadu to ko mantadat ay kasusaniti om nagi karugian. Tu ino pa di pinapintamid di om karugian no gadiri. Nga dondo. Halipiad ay lo minakinongaw nga hara kasari pinatilambus at pason kumod ayat kaduna po damduot. Nga dondo dadamot isuang kanggaritan mo nasihat ako do kayo moidat iyo kayo na po nga patilambus na ogirot ginawo tu ayso mo ti sangulun piat ipagilitan dati dit apatay suway ko iti kapal. Paing kukuro diri dihilod arahat ay sa sangulun piat apatay ipagilitan dati suway ko iti kapal. Kamu na po nga aragi kapal nga aylo apatay. Kaduna pa talo. Mantadid di, tu inapay kasadop, nga sangulo ng malaikat mantadi kinarahingan dit sambahon ku, do isanganu, miningkakat tahirid. Samok ku, o minoboros, kada poda si Paulus, iya na po nga pataguangan ko di Kaisar, o miyampay dot ititahak ko kinarahingan, o insanan na po itulun na miyampay diya, isuang kapalidi, nga
Iyolo na po nga asalamat sebab dia. Minabora siyo kada podo si Paulus siyo. Manta didi pagirata na ginawan nu tampinay-tampinay tu atumbayaan kud kinarahingan nuno po hit ay timbabaan dati tinga asili mia galit pinatumboyo di siya kumodoho nga iyati na po nga oporluh toko dat popori ko titi kapalat id isa o pulaw. Kadua na po dam turo. Saya dat tatuong ko po dam mapat. Nga iyahin po patilambus pakasarid mampung-hampung dahilad laut adaria. Nga pikira-kira dat pitanga tuong. Ina pa dihit garibar ngay kapalidi nga kapuriman nilo dat miya galidit asamok na di dihiridisan. Omay na di diolo patipong iponipong. Nailaan diolo korolomon na padit ay way gidi nga pikira-kira dat duo na hopod dapa korolomon. Sera na pod ay minamanaw takuri nga harapodihot hopodom lima dapa. Mantad komodosih dat ay kosondot kondorong da isoot batu karang may na di diolo patamo apa to sauh dahirid dahuri kapal. Ino pa ilansanon dahay nga aruhay dad mimbulay lo tadaw. Aruhay mumang naaw. Pikira-kira mad pero winagat ti iso o sauh hilo. Ilo na pa sauh hilo nga ilo na himamusus si kapal at papondorong bulo. Ando mamagura. Mantad ko muda si kosondot numandi diolo patamo awukon. Ino po hilansanon diolo nga aruhay kanaaw. Iti na podok nga tuwa nga agumo na bagyaha ko yung goritan iti bogi. So kirod ay mandad harahi mandati pendalano den tadaw. Nga piandadandad na dati da seram mimbulay tadaw. Dendo hari sabat. Piandadandad na dati sera man numaawiti ka. Alahid dala pukulapan. Sa kira pukulapan mimpun na sumambayang. Alahid dala pukulapan ka. Okon ko alahid sebab dat mandadi di kebaktian nga oloy danda tumali bahari sabat. Mantad ko ogumo ko inggori tanda opurimanan away andiolo. Ino po dihit danga daw nga pianda dandad. Manudad harotok kito oruhay katalib. Doho no po kay mayaan iti kamundat danga daw misuwahin na ko piyad. Sa kiran na po donga tuong ginumugumo pia lampung ko gunoon no nga misuway na danta daw. Ay so pia tadaw yang penting danga daw. Ay so pia tadaw kasilawi tadaw atirong nga misuway na di mo maguna ka lampung. Kamayan na po nga ay ilo na hi kamundat kaajayban ciptaan Tuhan. Lampung ko tagayo. Naborasat hilo na pod pamagunan dawago nga taka na mamagunat tadaw tu kinarahingan sandiri o mamabang. Nga ino padihit darebo igori barangay di yolo no pohom monotas yolo dat papamanaw di kapal. Pinalintuhon diolo it paraw kapal takoro kada ko ditinugi.
Ait miagal dari dit yolo no padi nga popondorong idi kapal tagayo. Manta didi Paulus sa po nga minoboros kumadit it sojour ngai kano po siyo. Sa kira na pod patilombo sila paingian dahiti kapal. Siyo. Sa kira na pod ayala patilombo sa miyan dahiti kapal. Apo ano mo ti ay lanam. Salamat po ilolo ka. Manta didi ino po dihi sojour nga di nga may dilo putulo nga itali hidit kapalo takoro sa kotse. Gisambo ino po dihi kapalo takoro di iparaw nga nung rulon. Nakura dadi rito may dilo palintuhon na paraw. Mantad ko hopod pamlimuhot ay rinopoh do karalom birahat o mumbal dilo dot anak-anak kapal tongod goribar ngay borite digi pakaraja diri kapal dot mogidu nga kano pa di Rasul Paulus sa kirano pa tumongkiad dilo dahiti kapal ano ilanom salamat po ilo ka to kumino kinangaw no mo ti dilo nga ilo sojour di ba no pimpu tulay dilo italihid di paraw gisambot ng rulon. Sayra na po din ni numaaw nga Paulo so po di nga minagangatit o insana natulun dumakan ano po siyo solinaidat hopod dadim mapatatadaw iyati na pa nga mandadandad gisambot ay numan dati tahano itit laws dati. Manta didi iyon na po nga mamili na kudo kayo dat akan ko po kamah ka. Iti na po nga montok dat kalidasan dati, kasalamatan dati. Ay so sanggulon pwede pagilitan na kayo dat atagakan na tabuk iso piya mantada tuludo kayo. Kaboras na po di siya may galidi pagano siya di roti numan di siya minangon sikaw siya kumakinorhingan itaguangan dilatin sanan numan di siya pagiduduo minimpundo makan. Manta didi ino po di ginaw di tangulun nga nakagaras yelo ano po di nga minakan di kadaw. Ginumu no po diolo, ginumu no po dahil o insanan, dahiris sakay kapalidi nga duo na hatu som turu no po datulun. Tok o gumu iti pamailolo gi. Sayra no po nangayahan, o pintamo na kagudilo muatan gandum. Dahil laut, mo'y mangingga anda di kapal. Sayra no po ay mimpun na mumbal na din numaaw nga kakita na dilod ay iso kinayonon di na po tindal daw nga pataw. Halipiad ay lo katutun di kinayonon di nga mumbal na yelo dat rumikot da kinayonon di. Yelo na pong pinapayli di tali-tali saw. Ikomanda numan dilo poratuo. Miyampay dat pinapagawid di tali-tali kamudi. Numan di dilo patumboyo dahit inopohit loyog di kapali di nga rumikot tahir kamundat pantay apataw di. Nga kasado nagi kadaw dat tinimungan da pasir. Ino po di kapali di nga nakondorong. Ano di kogyom. Ino po ihirip pa nung ipakaw nga nababak. Tok ingkaka nati kadilo gi.
Antakan na padidim ina padihit prajurit nga mandadi hardadi ginawa diolo det ay man pimpatayo tahanan ngai. Moy det ay sa piasa ngulun pia kapagido. Nga Paulus dadi salamatan dia lo. Patayon ngayon pa suay Paulus puman salamato. Nga isiyo na padihom menggagalkan adi no katumboyo ginawoon dit soldier nga di nga may nagi siya suho may nagi Paulus suho dat ay ina pa'y kailom mangkaaw nga tumuhon da gulo may katahirit tindal ina panday ama akay lamang kaaw nga mamaguna dit papandat nang nababakya di kapalid di jadi ina pa di hita kay lumakaw nga mamaguna dit nuno na pa'y milo da sakayon milo gunaon da rumik katahirit tindal. Harodihot isoot orahyan ko mangimbulay do hilo. Sayra no pod ino pohit goribar nga di kapal nga mumbal dadi ay magidu sumoliwan man tad di kapal mamagunad dit paraw-paraw ngay nga boros na po di Paulus akaw na po tumilambus at ay hitik kapaliti apatay ko nga tinumilambus piyayalo tinumilambus piyayalo dahilo nga ilo na pakapal nga natungkaw bikasari papakitoh dat yodit ay dadi nakontak kamo yan ni Rasul Paulus sekira na pod ako tumilambus sa iti nga tokom ay sa naharapan patay nga intangan na po di dati nababaki kasari kapal dahiri nga naboras mantad nagyasiri dat ditenu o insanan to kuno pati nga ay sa apatay ay sa oholo kecuali kapal ini atapot kapiyad sayra na pod ay ikamoyan dat nakalanggar ila busong pasir katungkob na di kapal di ino pa di tulun-tulun nga di nga ino pa'y kailang mangkaaw ino pa'y akay lamang kaaw santab na pa di milad man guno dat kumaaw gunaon diolo haro nagi kaboras at itinapot kapal nga miagal na ti katumbayaan dati borosan kuno pod iti kaugaman jadi iati sebagai ay pananud dat Adventist pensuang to ti kapal aramay ka amo pensuang ka kapal intangan to kuno pala tindalanan diolo amo ti aramay asaru do kokit kawaya ilot intangan na pulot impun na pala minagindalan tok auruan popintamon nalat kakamot popintamon nalat pangakan nga igandom ngay santob na po di haro popintamon ngay manginggan dadit kaposyon nga oy kori ti kasari nga dadamot tahi kapal at ako'y holo dadamot ta paingigit kasari takopotit katumayaan dati asalamat to no tumangkiyad to no po bye-bye gaman nalat yun jadi ilo na polo nga iso ikamon dat manahak dati dat kagarasan na ginawo milam mangin sasamod dati
iati sebagai pananud de kinorohingan. Okon mati ko osono nga tindalanan dati. Antakandit ata ko po nga poju nga kiginawo haro ginawo dati dot seira na pod abaptis iti nga o simbayan ko po siyon ka. Nga purimon ka amo. Seira na pod nga ponsu to ko. Nakatarimo to ko dit ay Yesus sebagai juru selamat pribadi. May dada ko purimonom hingga asusa. Ikaposyen na ko dilaid ko kaposyen dodondo. O gumu nagi kaing gari tandat serad monopot kapit mangigita kinorohingan. Haro isa tuhotot ako di osarom isairid di hay. Minunguhotot nunuhilokuk pikulakuk yang kupasang. Ay pelajaran sekolah sabat to gyan bay na dagi. Bay no po nga hilo ako sekolah sabat to hilo jabatan pelayanan lelaki. Sabah. Nga polambusan mantad lah. Iso na pumantad di lokuk. Di oratian kopi lokuk nga man na po barait lah. Iso na pumantad di lo barait. Iati na padgati nga harapi babaw dati barait ko wakid. Nga kadi kinarahinganom bobo nagiti daho wakid ka. Iya dan takotit wakid dati bobon ta kay wakid da kinarahingan. So iti na po daho wakid nga pasimbayan ko mamabo agaan po ngai ka. Sayra no kotari mo takod di Yesus. Juru selamat pribadi dati. Numanto ko iada ay dati wakid te ko barait. Om ino po di numan dati bobo nga iwakid te ko barait kinorohingan. Hirin na po nga akon ka binorasisyon kada kau narid haro bobon ka. Bobo do ko tit pikulakuk yang kupasang. No kurumari tu haro pakasaringan pasingguna ingon pasanay ki. Doho no po dadi asarawom. Natagal haro bobon. Milon no po it bilang aiso no hot. Aiso no bobanan aiso bobon. Miagal dadi di doho asaraw. Nga nukad siyo. Pikula barait ko. Main no ako bobo ilo barait ko ka. Bobo na do ko lo wakid ko. Do wakid ko no pam agaan. Asimbayanin da tapurimanan no. Sayra no kotori mo to ko kinorohingan. No kotori mo to ko di Yesus. Monto ko juru selamat pribadi dati. Pihoy tohit to ko no hiponuhuan di siyo. Nunu na ngay wakid-wakid ibarait. Nunu di man dati mangigito wakid, mangigito barait. Nupaswangon. Hirino ngay waig dati. Hirino ngay suang barait kokorih dati. Biskut to mangigito. Biskut ang ruti-ruti. Kuy. Hirino ngay rin. Paswangan. Ay di oduya do paimbabaw barait ay sasuang pikanday no kuy no. Takano no. Sudah pasti di ina pa'y kokorin no. Paswangan no diri barait. Kahiri wakid ki. Ina pa'y barait ay kawakid na kinarahingan di nga. Hiri na kokorih dati. No kurto haro pa kasari bobon. Hiri na paswangan di kokorih dati magindalan. Isuang na karohanian. Nunune kokorih dati isuang rohani. Haro kokorih dot ay dugya kokorihon kasari dako akon kay linopot tatakano ikan masin. Hilo po mamalugo na ginad ikan masin. Jadi kokorih isuang rohani.
nununa pay paborosan panuhuan palambusan da kinarengan iri ni kokori dati. Nga sayra na pod hali piad ibarait te kawakid da kinarahingan na pinatahak dati. Mandati bobo no kasya aga nilo pasimbayan ko ka. Iya di pia boros di siyo. Nga ino pa'y kaposiyon dati. Magindalan, maya diti katumayaan. Nga, ako ni ko aga-agaan. Agat. Megal na da Rasul Paulus. Okon ko o sonong-sonong. Haro timpu-timpu dat ino pohit kahaharan nga patamon ngay. Monginggan dat di pagindalanon. Haro nagitimpu dat lumogos ikamundat terapung-apung mabuhabu mampung-hampung patumboyo ano po hingga porikatan hingga na po kokoyon hari timpu delo domya galid di hara nagida timpu dat ay monotos sa boylod angay kakan akainum monotos gisambot ipi ay pangakan nga umbalan na papatam. Nga tilombus to ko na hitik kapal. Moy dat iati no po nga agompi o kaposyon. Jadi iati nga isuangay to ko na tindalanan da kapal rohani dating pudon do. So ngimbaboh nga ito ko barait. Barait tinahakot kinorohingan kumadati. Hingga di ina pa'y barait, di nga hirin na isang insuangit kokorih ngay dati. Kokorih da rohani dati. Sayra na po loson, o makan giyagi. Sayra karuba da pagumbalan, haro ni kokorih. Haro timpu dat kono makan to kopo ka. Nuka di Paulus. Makan to kopo kasyo. Hirini ni siya minagang at minakan. Tok susuay di alam dati ba no miyakiyak. Olihatan no tanda komano kumiyakiyak. Kokorih dati, kokorih rohani, hara timpu-timpu dati dat apa tuh tokonoh dat mangakan di kokorih dat pensuang hiri barait. Kokorih do rohani. Kada tokonoh dat ait monotas sa pakasari dadom pemagunan nga olihuan to kemangakani kokori da pinatahak kinarengan kumadati. Kada saliwan di pelajaran dati di gulu di saro kasari di eldaw kinay. Sayra na pas sumaliwan kada pa di malayo nga keluar berarti mati. Sumaliwan matay man tada to buruan. Pasal ke-28 o kalimpupuson no. Sayra no pun nakorikot tilo dahirid tindal. Kailoh nagyelo da ina pahikinenan di nga ikamundat Pulau Malta. Kisah 20 ayat 2. Ina pa itulun dahirid di nga ang suwawilo. Pinopo minon suduh nagyelo da tapuit agayo. Minagang at yelo dahay dahiri. Tu antakan pa dihom mimpu na di dat rumasam sumogit. Sayra na pod mini Paulus pamuhuhidiran do kayo. Manisyo posubo dahiri tapuy. Nga saliwan na sanginan na tulanut. Mantad ko nadadang di tapuy. Kinokot di Paulus. Sayra na po nakita tangulo ni tulanut di. Dat nakokokot tolongan di Paulus. Nga magikonos-konos diolo di. Nuka diolo.
ilo no patulun lo nga mamamatay may siyon lo ka. Kakuaan no po, hali piad ay no gompi isiyod man tad hilo rahat nga ino po hikamoyin da dewi kaadilan apo pologos siyod at pay miyaw. Yo di ginaw di lo. No kadi di Paulus. Ako ni kaguntalo i Paulus sila tulanot. No kutukan na tulanot. Ako no kutukan na nakokot. I Paulus na patihom ako ni kaguntalo tulanot. May motisyo. Ay siya pasubo itulanot tahiri tapoy. Ay so it kakikitaan anda isina po nga arwalan ko po yung kuro. Isay na ko guntalot tulanot. Ako yung mo da si tulanot. Pengkuro na paginayo. Yang penting it patung ka tulanot. Tok isay gadita mo da si tulanot eh. Hari pengalaman ko nakutukan na tulanot. Nga ako na kito. Mantad ko ako na kita itulanot tom ino pa ikinutukan ni siya nga it adidas kampung. It kasut lumpoho kagaduho kon di. Ngo kakutu kaya na ko pa hirid po nang itampangil nga ihiri kasut to nontok. Tok kotampulo ko mo. Kotampulo ko intay ko ni kasut nga tok kom oyo pospod it okita hit dila adon na kasila. Nga tok agay no pangusikahan kud ano kutukan. Ihati nga ako guntalo tulanot nga imay na nga patay. Ino po imiyawom tok moda sila. May mati Paulus pakiwasa itulanot tahiri tapoy. Ay say ito mo disyo. Ay say kamondat umbala di minumposin na kutukan ko sumakit ko or walan. Ay say ito mo. Andasan na po diyo lo. I Paulus no pati nga ina pa inakokot nga lumonit. Ahundok nun day siyo. Sayra no pod ahundok nga kamo namatay no bagyarit yun digi. Nga pianda dan diyo pianda di diyo i Paulus at ay lumonit tinakutukan ahundok apatay. Nga ay say nunununo dat nakatumboy yo. Ay so ano kito. Mantadid iyolo no podi nga no kadi. Tok kinurohingan siyo ka. Dewa. Sayra no pod harohit kasuwayan andelod. O kito katumboyo do idapan mata dilo nga tok dewa hisiyo ka. Pono ka kinurohingan. Amu asadu man tade kinena ni di haroho isa tana ikomondat ay ino pa isangano hidi nga igabinor dit pulaw di. Ngaran no po di kinenon nga ingaran no po di gabinor nga Publius. Rinamit ti siya yahay miyampay dot pinakan. Isiyon no po di nga tok kom osuwaw kopyo kumadahay. Iswang do taluta daw pinakan. Man antakan no po di nga ino po itapa di Publius nga sumakit. Noon to kakuruna kanto demam. Nogi dysentery. Nugelo dysentery hiloy ako osoro. Yalo no padi nga sinumuang di Paulus dahirid todopon di tapa di Publius sinumambayang isiyo miyampay dot ay minumolingos. Nolingasan di tapa di Publius. Sayra no podid ay naranghan dot tangolun nga iri
nga rikot na di tulun-tulun nga sumakit man ta di Pulau idi nongolingasan nga iyolo. Auramat temo di yolo dahay kasyo kadi Paulus. Antakandot sayra na pod minogindalan ni hay tinumangkiad man ta da kinayanan idi. Nuno na pahit kakamot i keperluan dahay nga numandelo pasodiao. Piro ginumu dilo duo na hatusom turu no hopod. Mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Tokoy. Aramay dadi tiya digi. Nuno na po. Tolutulan na nakatalib. Yahay na po di nga. Sinumang kay kapalot ay mantada Alexandria. Nakatalibik monsagit. Nakarikat na Pulau idi. Iyahay na po nga mumagunod lambang Dioscuri. Minumbaya nagyahay dilad Siracusa. Minion dahiri talutadaw. Sinumuso yahay dit Tindal. Gisombo na karikat tahilad Regium. Sangadaw mantadidi. Karikat kagutangus sa hilad komanda tangus selatan. Antakan ditadaw kedua karikat na diyahay dilad Puteoli. Susuai di lang ngaran siya gi. Puteoli. Karikat hilap Puteoli. Hiri na pa nga nakaruba ihaid anggota jemaat. Mantad pagangatan diolo. Iyahay na pa nga miniondot turu tadaw miyampay diolo. Katalib na pa didim iyahay na pa di nga rinumang katilo Roma. Ino pa'y kampinayan dot paingian dahilo. Tampinay dahilo. Nga no korongaw. Dot nakuroh tu iyahay na pa nga iyala na pa di nga mikot taminay ruba dahay. Gisa mo nakarikat tahilad Forum Appius. Nagi Tres Tabrini. Sayra na po nakakita hi Paulus diolo nga mongong sikaw isya kumakinarahingan. Kagaras na di ginaw di siya. Sayra na po din nakarikat tahila Roma. Nga Paulus na po nga pinapabanar dat miyon dahiri walay sandiri miyampay dit sangulo na saujor deman tamong daw. On ko na pagi. Hari sabati kago tibay no. Karikat na po di hila Roma nga isiya na po di numandi bisarawo. Ayat kapadam turo. Taluta daw nakatalib. Di Paulus pa di nga minamulahaw di tulun-tulun dat ay tutunan. Mantadat ay tinarud Yahudi. Sayra na po nakatimong yolo. Minaboras di Paulus. Tampinay ko. Hali piad ako minamon sa edat nunununo kasalahan. Kumati tinaru dati teko it kaubasanan dit kokihan ngay dati. Nga yoho no pohom numano ko tangkapo dahil Jerusalem pinatahak kumad tulun-tulun da Roma. Ayat kapadam 8. Sayra no pa din numano ko siya sato. Iyolo no padadi nga kiginaw da papaydu doho. Nga ay soot iso piya kasalahan mantad doho. Nagi tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku ikapiontok di hukuman dapatayon. Nga ino pa itulun-tulun Yahudi sinumap umanta didi yoho na padi nga ay minagapilo ko. Naik banding. Nga ako ni mako ay mangigitaratid iho na po nga
Papisa pa ko ti tulon-tulon ko iti bansaku. Iri na di ko ako andat ihon na pa nga minakiano. Da kanu haku da kakita da kayo ha mo boros da kayo mantadid di. Dat miyampay dat kalansanan da Israel lah. Iho na po nga kinagasan da miagalit ti. Nga iyolo na po di ho magi boros-boros. Mo boros yelo. Amu matihay mo nari mo surat-surat mantada Yudia. Ay no kotori mo. Karait dia. Ay sasangulun piya mantadat kompinayan. Dati dari numikot. Pinapabar. Dapa yung kukuro ng kuot. Nawayaan no. Nga. Oroh yan dahil korongo mantad dia. Pengkuran ang kuto saraw no. Karait dot katumbayaan iti. Ay landahay, dahinggo-hinggo piya nga, iti na po nga, kawaya da pisapan. May na di dialo di tantuo at iso at tadaw muntok ni Paulus. Sayra na po narikot at ay tadaw di. Nga iyalo na po miyampay dot ay tinimungan da tagayo. Rinumikot ta hirid walay iyonan di Paulus. Pinapointa lang siya kasaksiyan muntok diolo. Right ka kerajaan da kinarahingan. Pinimpaw na gid mantada hukum Musa. Kitab para nabi. Monoto si siyad. Momon sa diolo dat atumbayaan di Jesus. Ino pa'y pitimungan di nga no kaimpun mantada kasuabon gisambo sa dapon. Haro nagiit na tumbayaan nga haro nagit amu tumbayaan. Ayat kedua na padam 5. Ino pa dihit pitimungan di nga nakatalib na di. Ay so kamuyon dat kapagiuludan diolo. Kakuhaan na po nga hari atumbayaan, hari amo. Ayat kedua na padam 5. Nga Paulus papatilambu si siyad papalambu si boros. Kano po si hom point tunod na boros sa point tunod na boros di pinarikot at rusad da alidang kumadi kaukihan dati maya di Nabi Yesaya. Isuangga ayat kedua demonom. Rikot na di bansa idi hom paborosa na kumadiolo. Iyo kau na pa nga korongaw. Kamu akan mendengar dan mendengar. Korongaw kom korongaw. Patilambu sa korongaw. Nga ako karati. Kokito kau. Kokito. Kamu akan melihat dan melihat. Patilambus ko kokito. Nga kau katampo danunui kamu yun. Kakuha na po nga ino po ginawad di tinaro hindi nga nakakapal. Talingoh diolo nga napasan na di mo kinangaw. Matoh diolo nasapilot nasampon. Moit iolo na po nga ako kito. Miyampay do mato daw. Korongaw. Miyampay do talingo daw. Ayolo karati. Miyampay do ginaw daw. Mantadidi. Ginumuli iho na po nga mamalingas diolo. Kailo kau nagi. Dat ino pa'y kasalamatan ni di nga matada kinarahingan. Ipinarikot kumad di tinaro ngay. Iyalo na po nga makinangaw daw. Sayra na po nakabora si Paulus damya galidi. Rikot na dihit. Tulun-tulun. Pamanaw na di tulun-tulun Yahudi nga di. Miyampay dat agumo o pisuwayan di naratian diolo. Tokoy. Kada takonod. Ay painsuang hilot. Ino po'y ginawa dito nga dusun.
Ginawah na pod dito nga dusun nga nakakapal. Da dusun to kag hati eh. Sebab hati bangsa itu telah menebal. Kada nagsebuah ginawa na pod dito nga dusun nga nakakapal. Inagi talingah dito nga dusun nga korongawi nga yelo na po nga nuka. Agat tatalinga mo kinangaw. Agat talinga ka na po it ano mo kinangaw. Korongawi nga amo kinangaw. Mato kokito. Kokito himato. Nga nasa pilot. Nasa pilot to mata ako kito. Aming kito. Kada nadadat ino pa'y ginaw dito nga dusun. Ginaw dito nga dusun nga ay no kagad dilolo. Kada nadadat yolo na po nga kokito miyampay do mato daw. Korongaw miyampay do talingo daw. Karati miyampay do ginaw daw. Nga yolo na po nga tumilambos. Gumuli ikasarit ikapos yan it ng katalim. No bolo matoruhani. Iyati na po diti nga iyati na dahi mo malingos ngay. Iyati na hit na suhu. Iyati na mo tiit nuridi po na ko Paulus. Sa kirad ito nga dusun. Iyati sa pidusun ngay. Iyati na himilo dat ay mongidu idi sa pilot ti mata di sa sangulun. Iyati na himilo mongungkudidit lanay-lanay nga itay talingo. Iyati na himilo mongin sa samod da di ginawo di kaumbalutan nga ito nga dusun. Mo'y iginawo mato talingo diolo nga gumuli da kumakinorahingan. Nga no kadi iyati piyahit sebagai ay Adventist nga kano po dihilo. Sayra na po nakabura si Paulus demiagalidi pergila orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan fahaman antara mereka. Sayra na po manombor sa mositar dati isuang isa gereja. Sayra da muli toko haray karati, haray amu, haray atumbayaan, haray atumbayaan. Isuang kay si sandati nga iya dihi. Iti kay si sandati tango dusun dat manikid kaswabon. Sayrad har palambusan ko harohi atumbayaan, harohi amu, hari karati. Ay alanong hari kante karati. Nga ino pa ay ginawoon dati. Ay sanan to kano po nga. Kamuindat ay asusa ka piyo mamarati ilaboras kinorahingan. Nunuli harita dati oratian kalaboras kinorahingan. Akon ko ato ka karati. Hampir 100% sa oratian ni dati. Ilaboras kinorahingan. Nga nunuhi kantob kano padhilo. Hati bangsa itu telah menebal. Ino po'y kantob dati nga ginawa dati. Nakasangal na ginawa dati. Talingoh dati korongaw. Korongaw iti talingo dati nga amir rongaw. Ginawa dati iti mato dati. Kokito nga aming kito. Ilo namuti masaalah takoti. Santab na po laboras kinarahingan na miya galidit. Ay, susa ko piyo mamarati bo. Haro nagindohit ping kukurgalat tila nga marab po pandapat tangulun. Okon padat tumamod ka mangimbulay. Nga mo na pandapat tangulun. Nga doho na pod ay
iho lah ako na kayo lodo kayo. Doho na po kapurimanan okon ko ato ko karati. Nga bimang tumomod to ko no. Nakakapal na ginawa dati. Taulingo dati nga naka napanulanay. Mata dati nga nasapilot ta bilas. Karaitet katumbayaan. Jadi ay umbalan to ko no. Munto ko isisaot katumbayaan dati harap yahit miyagalot kapag isusuwayan na takuri. Akon kami suway doktrin dito di ba? Iharahit okay, iso na po okay? Ikapagalan ko la. Akan kaputik. Ba? Yung bulayan na itik buli kita makan ka. Sebagai ay panan udah kinorohingan. Harohi ay buli ba ka? Nga harohi mat ay tidi akan na putik kat miyagal gya di dombonong karam ka. Ada paha kay tu itik. Kana diwakan gi. Ay saludukan ka. Kago nga ino po hit mingilo gyari kadiwakan gi. Mantad ka magisusuay karanghan na takuri nga ay ako ni ka magisusuay tapos kapiyo mo. Haro na hit harap ya pisuayan na karangahan kakitanan nga okon ka momon say dati dat ababak isuang katumayaan. Saroon na dati say rada sumaliwan to ko nung kadi Rasul Paulus dito no. Akaw na po mundorang kapatilambo sa hitik kapal. Matay ko no kasyo gi. Jadi isuanggat kapal rohani to ko timpudon do. Nortian dati ako ni muti ko oso no ngotindalanan dati. Sayran no pod hari baptison iman po juo. Umoy ta ko na tabi. Poborosan na pa dati nga tahniah. Tuhan memberkati. Tahniah nurati di tahniah. Kasap toko da tumaguang kat ay nuno na po'y abantalan. Cabaran dit abantalan. Kasap toko tumaguang di. Ako ni ka tahniah tu tahniah tu no kasuang ka na ti kaposyon dat aramay. Ay mo ti aramay. O gumui tabantalan datid koing gorit to kaposyon datid isuang korohanian. Nga atumbayaan ako dat ilo pia pisuayan sekira miyagal ko ilo putik ay akan tinan nga akan matantalo ka ay kan say dit akan putik ko kadiwokon iwokon no ka ay ano po ay lahan ko piyom asanang nagita mga kanbo o gumupiyahit kapirotian de hilo nga puji Tuhan pati lang musta kay kasarid ay isi sa tinimungan dati, isi sa katumayaan dati. Umoylani dati, santob na po panunudante ko pamurintod dati. Nga ako, ni ko ihatim, magyadil-adil. Kinorohingan, no? Ganda ko ilod, di. Sa kira na po, ino po idohon noratian nga aka na putik. Iyo ho, nam kinorohingan at karati dohiri. Sa kira na po, soiri gositon aakan kasyo. Okon kayo mamahakim bisyo. Nga no kadi jisigunggot aakan ni tantalo ka. Magisusuay wet kapuriman to kadidiri. Nga harap ya lopiswayan. Iati no po patilampus to ko no dat. Ipiswayan di nga ako nigi ako mongigit to doktrin ni ribog sakira na pod tapoy nga ilisun-lisun parit yan din yan din hari moy dat ilo na po piswayan lo nga akon ko mamabak dati isuang katumbayaan hali piad harohit ipagirati-ratian dati dat niya galidit miswa ay
Susuai kombal ko pagi ko nga Sarawak ngayon di tahun 2007 naik na lo pelajaran nanti lo kaman pada isarita to mod lah ay kalimpupuson na di dahay dot missionary 2 tulan ni mo 2 tulan 2 tulan karon di sambulan sambulan aku dia sabi gali sambulan jadi ino pa dihit minggu do kalimpupuson nga pinapaharad KKR moniki dualay hopod tuong tutod mimbulay na di tutod akan ka tutod akan no tutod umbal na din ikamundo perpisahan maganda rin tumangkiad na mo hari Sabat ino pa ikinin dahil nga kampung Merbau kon ko Marabaw Merbau hirin na pa kampung idi nga ay solatirik kukuhaan na po ay solatirik nga harohit itulundat ino pa kabun daw nga awayaan haradi tidurian dat awayaan di latirik di siya kasagat tagadon uhang nagidid ay solatirik ko tagadon na durian mantad ka ay solatirik ay so napaganda latirik kam no di gunad icebook harap icebook ay sa latirik nga ay siko mo yon jadi umbal lagi di hari Sabat hari Sabat nga mompilos sagidi nga di manok tuk dati no pakubasan nga ajarangi mompilos bo hari Sabat pukul 2 sodopon mompilos nga ako yun ako record tag isa mo mompilos lang mompilos sagidi nga manok putik piloson ngay antakan hari Sabat moy nagidi ngay panalakay lansat mande itatuang di perpisahan hari Sabat nga ato koy ino pa dito nga Sabah ngay gitu dati na pati kaubasan nga naubasanan dati hari Sabat na po ano po pindalan na ti mompilos may salakay lansat ata kay ubasanan ito di nga boros na po di imositari minananud dahay antakan di kano po siyo hiti na po ting ay sa icebook kasyo ay sa giakaran jadi ay sa icebook kamoyan na po di nga ay ino po di hit sa kira piloson di hari Jumaat po nga milo komondo onos at hari Sabat pitanga daw sekira na po hari Minggu tumungkian jadi idi lansat nga solok ko yun idi di hari Sabat tu suwab gyud mamanaw ngono po hari Jumaat po nga boleh jadi daharon na ko itom ka komono pa itong Pinay nga suway kino yun suway mo ti kapurimanan dati ti jadi hingga po di nangakakan nga di manok pinilos sa hari Sabat iputik tok asadap ti pumariman lugo man panggango dati no pakubasanan nga aaka no putik ikaw basanan to ko nga sira ko riko tahilo nga bah tu itik yang kana panggang ay kagagang ko din sana itik kana panggang ino pwede doon nailaan itarong-rong nga aaka no putik kaginawa ko
Uhat ako na di masitar pa yung kuro akan gaya putik. Hiti na po nga mga kani kasi om hingga po di dami ni kasari umbalo minang kanda putik. Tok kabuli mo tigari lugo na it ay asing gabi nga tumano di kanto na pagagonsok kiri. Jadi hali piat iati na pati sebagai pananu da kinaringan haro hilet pagisusuan pertikaian ngay bo. Irin na di kan pa dilo gi. Kisah para Rasul 28 ayat 22. Makinangaw dadi ay mantad dia. Haray nangku dat itinapot mazhabiti. Inailaan dahay. Dat itinupagadi nga sapon na hinggo-hinggo ka. Nga ako ni mati ka insanan na pulot ipanudukan nilo nga opagyakunan. Miagal ka hari Sabat. Hari Sabat ato ka kumaraja. Ato ka momoli. Apa padagang. Iya dihi ay landa tigi. Nga ako ni ka insanan na po nga ay wayo sa huyot. Haro hiit. Nga paing kukurin da tiyati ka. Abuli kad iyati. Kumuna po di nga haro ay kasari portikayan dati ki. Nga hali piad agumo ilat tuhot agumo portikayan dati nga ay pati lambos ta ka na magyuhup. Paing kukura na pula panguhupan nila tangawlun nga antakandit pagindalanan di Rasul Paulus. Iyati na da paguhupan dati datimpudan daw. Nga iya din eh sarita dambukan di ba eh. Ata kanila nang paing kukura nila kapurimanan nga haro hi pagisusuayan dat kaboboyuhan dati ti mantad ko iti tinaru perbezaan budaya. Kadang-kadang iti rohani nga ay kawaya iti kamundat kabudayaan. Wah, iya di pahilon to kanulad anaru na di hanam si tanga na di ay isuang ka kasiwatan dat tadaw do bay no 31 hari bulan 31 hari bulan 7. Puji Tuhan tu naganap ta konod ay naganap ta konod ano mutulan. Monikid kaswabon onom na tulan dati magyampay ay apurimanan gi harati bukot. Iti dia. Tayo gida ko nga ina pa itimpunan. Hod. Timpunan na pa nga dia. Ay, dia no. Iti na pa nga bulan 1. Umbal po di nga nasampu tulo di gi akapal na di hiti anipis ati dia. Puji Tuhan. Onom na tulan dati dat magyampay monikid kaswabon. Tok aga timoti nga suway did no basan gi. Yedit harata kurang nga aiso. Ay ikalansanan dat sakirad ijin da kinarahingan ahi ta kay dati taon da bay na monikid aruhay na rin 8 9 10 11 12 5 patulan gi 4 patulan ay 5 bulan po. Tok record ako na 5 bulan 6 bulan na KKR manigid kaswabon. Puji Tuhan na kayo to. Iyo ko nga manigid kaswabon ni kadaw. Jadi kung sikaw dat sa kadung na ko insanan akan na po ko no kagadi tanpa pengkhotbah. Akan tanpa pendengar siapalah pengkhotbah. Sekira na pod maburos ako kusong nga biyo. Ay say kamo yan nga mantada sa kadung na kayo
itipia kepagiampayan dati nga isa opopok kita dot ay paingkukuroh nangku o semangat datid isuangget tumimong maya iti katumayaan. Harodit o kita kudite nud right kabutod, akan kabutod. Nito kita pagapagano po limom ko anda lusungom manendo o gopo ibutod gi. Akan kabutod. Intan na po molohing nga akan. Ino po ibutod di nga katutukan pag di nga runguy. Runguy kang kuyod di tangan naru rangus. Ino po nga kategori serangga. Serangga. Serangga kenapa di nga miagal ko igodu. Ino po gay godu hidi nga tumanu depod panduan pinakita nga haropo do agayo dot gunoon dot sumindok. Komo na pa di nga ay akan. Tu ino po ay runguy nga ino po hit gakod daw nga mo nang pipitong koro miagali dong korut miagali don langaw. Ilan po sarangga da akan nga miagali godu tu haropo do agayo gunoon do sumindok. Iri no panduan di bo. Akan kahit tanak ko patiukan. Ay akan iri. Tu intan po patiukan nga magira dagakod. Ay sa gakod agayo. Akan ka tongil. Tongil nga ay akan ay sa gakod agayo. Tu kategori serangga iri bugi. Wah. Kung sikaw do pinagyampayan dati pahilon to kono. Kapiruba to ko do sabasikul no po nga kita kud agumo ipagangatan nga nondi kagud hilod palenan lalaki ko ngayon kuti kaswaban na bahay na pwede elanam hinggokot bala nga hiridi hidon with bahagian sekolah sabat. Jadi kapiruba toko dot ay isuang dot kabaktian datino. Kano miyampay toko di kaunsikan production. Haro kasarisan dihon dati miyagali pagindalanan dio Rasul Paulus pengkan lagi kadaw iman dati nga agumuot ay otompupuan dati nga sondi kasari tokono kumakin na rahingan. Magisusuay patapurimana Toririmo Betos induan Kakakatongo Harus sondihon Harus sondihon No kita malu Yesus kasastari korongo ay soto ira sinuro kadang kotong Yesus nasondiho. Kano misis ato kad isong samaya? Kinarahingan isong kerajaan sorga konsikaw dot kaswaban di banyo. Insan po doon ako kayong bulaya hadit isoot panambarasan di po pakito da songkuro na kuot ay nawayaan di Rasul Paulus iswang na palayanan sebagai songulunit at tumayaan tumanod dia. Inagi panubayaan dahay nga iyahay da timpud dondo nga agumu nagiot ay ikano da mongompuang da kaposian rohani dahay. Nga uhupayahay may patilam busihay ogirot tumanod dia
Munang kiado insana ni milod pamagayat dahay dat ikoratuan da rohani. Kung sigaw Tuhan tu tadaw sabat tabay no, kanwe hadat misi sa isuang nakabaktian, hinggoh na pa irikoton dahay, nga moid iso kaguhawayaan do barakat at papagirot da rohani dahay. Mo nikid-nikid timpo. Ampun natin sa nando sa dahi Tuhan, tinasambayang dahay, isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati puji Tuhan tu insan po dat patilaw busta ko'y kasari dat kanun magyampay isuang gat kay sisan dati ikalansanan kasuaban na suab kapiro ba to kakago. Hara acara misyon na ba no ka? Miyagali ay said okay to ko hoy. Jadi bayno na pohom ay sokot ba dati nga harokan tohot ay kebaktian penutupan sabat tabay na lah mantadet dusun ministry nga apa ilan ko piyo harana pamimbulay dalingom harana ritu asa nang lain dah iti dahid dondo di konihab ay sa lain di danga daw iti dondo nga digi na haro ay sa selcom jadi di ataman dot ay papalantak paku daharo nga harana po aling kamimbulay harana ri penutupan sabat ki. Hinako po am kapiro ba ta ko dat sayra ko pisolot